U jednoj davnašnjoj anketi časopisa Umetnost, koji već dugo nažalost ne izlazi, na pitanje čime se bavim, odgovorio sam: nisam slikar, nisam pesnik, grafičar sam. Hteo sam reći da se bavim poslom koji je na granici tih dveju delatnosti. Moj grafički list Traktat o grafici sastoji se od 4 slike kojima prikazujem svoje poglede na umetničku grafiku. Na prvoj slici je grafičar crtač i objašnjenja u vezi sa crtežom kao osnovom za početak rada na grafici. Crtanje je način razmišljanja, a ujedno i način akumulacije likovnih iskustava u službi pravljenja grafike. Druga slika prikazuje najčešće sadržaje i teme mojih grafika. Tematski izvori i podsticaji su u svetu i životu oko nas, često i u snovima, ali ne manje i u svetu literature, koja je po mom uverenju u prirodnoj vezi sa štampom i grafikom još od početka ove umetnosti. Treća slika prikazuje rad na grafičkoj ploči, matrici za otiskivanje grafičkih listova. Izrada ploče je najvažniji deo celog ovog posla, a grafičar dok je obrađuje, zamišlja i pretpostavlja konačni rezultat. On radi u ogledalskoj slici, često u negativu. Dubina tonova će zavisiti od dužine nagrizanja kiselinom, kolorit zavisi od broja ploča u preklopu itd. Sve to je u stvari projektovanje nečega što će moći da se sagleda tek otiskivanjem. U tome je bitna razlika između grafike i neposrednog slikanja na papiru ili platnu.
List oko mene bio je i ostao jedini koji je inspirisao jedan poetski zapis poznatog češkog pesnika i prevodioca jugoslovenske književnosti Ludjeka Kubište. Ovaj drvorez smatram prvim listom koji naslučuje moj budući rad. Nastao je u 4. godini studija nakon više linoreza i drvoreza koji su bili moje prvo susretanje sa materijalom u znaku početničkih nedoumica i nevešte realizacije. Na akademiji se tada radila uglavnom visoka štampa kao posljedica skromne opremljenosti radionice. Bilo je u toj okolnosti i nečeg dobrog. Grafiku smo učili kroz najčistiju tehniku crne umetnosti, od početka shvatajući ograničenja grafičkog izražavanja. Ako bi mi bilo postavljeno pitanje koji list smatram ključnim u svom ranom opredelenju za likovno-grafički svet, u kome se evo već više od 40 godina krećem, verovatno bih izvukao upravo Pobednike. U njemu su sadržani svi oni traženi slojevi likovnih i tematskih određenja koja su me u času njegovog nastajanja zaokupljali. Iza sebe sam imao 2 samostalne izložbe i učešće na nekoliko kolektivnih. Prve kritike blagonaklono su me podržavale, a tek ovim listom stupio sam na čvrsto tle po kome ću samouverenije hodati u buduće. Anamneza. 2 lista pod ovim nazivom prikazuju tragičnu transformaciju čovekovu. Svojevrsna animacija slike nakon ovih grafika postala je moj čest postupak pri građenju prizora. U detaljima crteža rado pribegavam faziranju pokreta, cele figure ili samo njenih delova. Uveren sam da tako razbijam statičnost slike i produbljujem slojeve značenja. Gledaocu ostavljam mogućnost sopstvenog poimanja takve animacije. Balada. U kreču negasu, uz šalitre zgruv, gde sumpor ruji, sičan drobopek, u olova kljuku, uz ceđeva spek, u smoli gnojeva, kad zabazdi ćuv, jevrejke ispiš i braboljak suv, gde svuda plivaju aspida ogranci, u obojaka vodi obojanci, u prokaženih iscedu, što zri u žuči lije, vuka, jazavanci, zavidljivaca jezik neka vri. U mozgu mačora garava, što vek tavori nelovni uz frk i hrk gluv, u matora džukca slinama, kad jek besnila ispušta ko truleži puv, u mazge frčanke peni dozivanci, i u žabokrečnoj žabopacovanci, u zmija akrepa izmet jadovanci, ti čurina gnusnih štrokavoj trovanci, gde pošasti svake srž se sama skri,
Zavidljivaca jezik neka vri. U ljucu gorišu, čiji zgraža krek, ili u pupku šarke za napomen kljuv. U sušenoj krvi što služi za lek kada o uštapu taj iznesu zbljuv, berberi ranari na blag miloduv. U šangira raka, ćurku čirevanci, u pelena dečih litu neopranci, u burdeljskih žena kajmak prčevanci, zna ih svako i kad u burdelj se zbi. Zavidljivaca jezik neka vri. Poruka. Kneže, evo su ti svi ti mirisanci. Pa nemaš li vreća ili džaka 3? Trpa ih sve na dno, turu se u sranci, al najpre u svinskih lajna govnovanci. Zavidljivaca jezik neka vri. Kratki roman Viktora Dika, Pacolovac, varijacija je na temu svirača iz Hamelna, kojom su se, pored ostalih, bavili mnogi veliki pisci, braća Grimm, Goethe, Browning. Ovoj staroj nemačkoj legendi vraćao sam se posle ovih grafika više puta, a u posljednje vreme radio sam listove u dubokoj štampi i litografiji koji bi se mogli smatrati posebnom tematskom celinom. Putovanje u Prag nakon više od 10 godina vratilo me ranijim razmišljanjima o grafici, pa i o vlastitom delu. Grafike pod nazivom Rekapitulacija zamišljam kao sliku o polazištima i ishodištima moje grafike.
Lustig mit Worten sind und Back und
Konstanz, wie mit Agus, wie mit Ludis, wie mit Magus, wie mit Hauptmann,